Sanibona kamla ukuli nafungale mesibongo ngizomtutorial Itende ngidlala Itende. Please make sure subscribe channel like le video akhona uphinde share. Ngizokwenza le ngoma ethi uyinkosi ephakeme bongeni so ngizokwenza ke mbongeni ayikhuphu mbongeni. So ngizokwenza leyo ngoma ke leyo ijwayele ukucula kakhulu ematendeni. Ngizoyenza ngo-C sharp, sengikwenze nalama ama-key engiwasebenzisayo manje awu-5, u-C sharp, u-F sharp, u-A flat, u-B flat, u-D sharp. So wonke lama-tutorial lawo ingoma ngiyibreaka ngama-key awu-5 nje nisenhlanhleni kabi nithi nifunde ukey abawu-5 ngomuntu oyedwa. So ngafundisa 12 kuyikona phela ukuthi kangifundi nami ukwenza amavidiyo amaningi ekubeni ama-viewers engekho right, yabo. Okay, so medlale ngomuntu esimple bafethu, mina angenzi into enzima yabo, ngenza into special, ngenza special. So uthi uma ubudlala ngesonto beyicula le ngoma le kuyisonto usuyayidlala, yabo. So qala lana-ke uyinkosi ephakeme bongeni so sizokwenza leyo nto leyo, nothing much nothing less, yabo. So qala lana ingoma-ke uyinkosi uyinkosi, yabo. Uyinkosi so wena-ke uma uthi wakwazi ukubamba kahle ngabamba nje ephakeme uqalela phansi uyinkosi ephakeme mbongeni muthanda ngayibamba nje le chord uzwa ngathi ufuna uyivala kanjani, ungayivala kanje noma uthi uphinde ugcine ephakeme noma ungeza lapho noma uze la noma uze la bongeni mesubakele iphathi ethi mbongeni ngamahubo mbongeni nayo. So uqala kanje mbongeni nayo, yabo. Uphinde futhi
Yabo la le code le umuntu angayishaya kanje, umuntu kahlula kanje ungayishaya kanje, umuntu kahlula futhi kanje ungayishaya kanje. Yabo kuzwa ngathi ufuna ngayiphi indlela, but nakho-ke so sesashintsha-ke manje sithi okay, so isiphinde siqala phansi-ke but nje ihamba kanje nje bade kukhombisa ayikho nzima, angeke uze ulokhu uzabalaza la mhlawumbe kwi-practice nasekuyazini yeah. So khe sishaphuke igramu ngisebenzisa igramu number 8. Mina amagramu ami angiwashintshashintshi kakhulu. Gramu number 8 ubeka itempo ka-45 uma usupractice. Excuse, uma usupractice. So nje ilula le ngoma. Okay, ngicela ukukhuluma lento sine-private content. Kungenza ukuthi mhlawumbe ungezwa kahle uma bengikhuluma la noma ama-video ami acaciselekile kuwena kahle, noma ngibona ngibamba amakhodi ongajwayele, noma mhlawumbe unombuzo, noma kukhona la ongasizakali kahle khona. Sine-private content. I-private content isuke isiza umuntu ofuna ukushesha akhule, ongafuni ukuthi udelay into yakhe ukuthi akwazi ukudlala i-keyboard, but sesufuna ukushesha ukuthi anjani akhule. Then i-private content khona number yami ngijwayele ukuyibhala engiyibhalele kwi-description ye-channel la khona la ngisuke ngichaze khona i-channel. So ke kune-number yami lapha, ungayithatha uma befuna i-private content noma ngine access, ngoba khona ama-video esine-grant for sure ukuthi ngalawo ama-tutorial lawo uzosheshe ukhule nangendlela yakho yokubamba. Mhlawumbe izophuma ekuthenini ubambe ngendlela esimple, ubambe nayo ngendlela ethe ukuthi kuba nzima kakhulu kunale mina engijwayele ukukhombisa yona, yabo. So ikhona inamba yami for yonke-ke leyo nto leyo. Uma unemibuzo eminingi ufuna sikwenzela ama-video akho eceleni, uhlulwa icilongo manje ufuna sikwenzela amaculo owathandayo noma athandwa esontweni lakho, so ikhona for leyo nto leyo, yabo. But-ke ngifuna ukufaka lento ukuthini kuzobe imali, hayi imali enkulu, sifuna nje ukuthini sizokushajwa ngemali yedatha, ukuthi nje umsebenzi wakho mngaka uzofuna imali engaka ukuze sizokwazi ukuthini sikwazi ukuthenga ama-airtime nathi sikwazi ukusendela into yakho. So make sure subscribe e-channel, like i-video yakhona, uphinde futhi share la. Ngiyabonga. Maningi ama-video engiwenzile. Uma ukuthi mhlawumbe ikhona i-video engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku-YouTube wakho, ungene laphayana ku-search, khona ile ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami. Ngena laphaya bese ubhala igama lami Good Enough Dlamini, ulibhale laphayana khona lizosesheka. Bese-ke uphinde ungene ekhandeni lami kuqobo-ke manje, klikha nje lapha nje around lapha, bese uklikhe khona uyoklikha la kubhale khona videos, ngizogokozela nakha. Then emva lokho-ke wonke ama-video lana nalawo ongakwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la, ayikho i-video ongeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi-ke uyabona-ke, yabo, naka ama-video maningi ayinqwaba.
amadala, amanye sengawa-breaker down, u-transpose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscriber-ke senza kanjena-ke. I-private content-ke ingalana-ke. So i-private content nakhona ikanje, ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode, khona namanye kuthiwa ama-episode extra. Sokuhlukahlukene yona i-private content. So uma-subscriber-ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ividiyo uzobe ungene uma uqeda ukubuka ividiyo-ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe ingakho i-grey, but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ngabe ungasubscribanga. Yona le ngigqugquzelile izovela ikanje kuwena uma ngabe ungasubscribile. Then yona leya part leya i-click enzibe grey kubhalwe subscribe. Qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokukhombisa yona. Nayo le bhele le. Le bhele le kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo ami ama-notification wonke.